Phi baro na kadon Bosco Media Network, Gwen Rasha Phi ki khubor niam ka jala jang ka tayo basaw, jo ubnai jaleu 8000 ar phulai. Kimar ki bakong san hagani ka tayo bala dep kilong. Tuot kirunget Catholic na latkor sa Sunnyside. Yat pilgrim ki pat Catholic Shillong sa Yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapden gula ba yat riublay ki Catholic Joai. Ban Lasenran khadu yakamet upadar valia vetil halung kentang ladung kra. Tementanya paj ki khubor ki bakhamnya. Kaparish latkor hakajingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest hakakar pratrik jeliu. Kilas dangya kajingat pilgrim na latkor sa Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pa riunget Catholic kilas benta hakani kajingat pilgrim. Hagati ka sngi la sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bar ka jing riublay. Hakapor no phai sngi pan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot. Haba pharia ya ka ktiel ublay uleng do so oblay ula sneng la kraw ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar hakajuk ka bamenta ka jing sngolam para brio kala duna bha. Kamen sim jing ngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibril ha baro kilyang laha ka med laha ka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang haying hasem par hasno hatau ula kentu Syarah mudung jaga yeng sen kabogdon imeiba kaskul kabogdon kelhikai kajala kabogdon kinong sensyar da kinong bikman dani jingtung bogdon kinong smar kinong rek Enjayo. Daitik kadai bau Jisu shen habau pek yaki beliau hagabor jemur habau kun kita kilang brod kilang namusyarai. Kun ki Kristan ke mau prabani be ngimjit yaki nungat ngimjit yaki namusyarai. Ubelai jit yaki nungat yaki namusyarai. Ndai nangi ki bajit. Ndai nangi ki bapa. Nantakasmi na problem joni provincial rapat ni list transfer nani ada liwat ko dan ya cuma sekarang kebabut bisa siapa pengerja harga kepoa gimana sister kilang selisih ada liwat kan sini tuh di ban mengikir megalisme takas ban ya kini kilang selai kebab pagibah kini babha mano pau bleh ujian ubleh But habau belai uji berupa ufakat kum kajing kam jom u dan jelon kam jumi ufakat kum jelon kam jumi ufakat kum jelon kam jumi kat kum jelon kam jumi bala naga bentaj ni kalong bagi pediam bagi duai dia kini minum syalai bagi nang ab ibau belai ulapa kumangong abdai bagi kibajit ndai mengi bapa dai ublei ujian nang ujian nakayeng nakasem chung ujian nakabalang chung but idam kampak semua problem ini bau ublei ulang pa ikinang syarai ikinang at nakabanta chung Henry kai ko idam kamle pakulong banjuai namar balay banjuai Nabar kini kinong syarai, kinong at kau beli belaji berbeda, kinong diberi kebetulan, but kinong diberi kebenaran hakasat jauh kajing nang kajing star. Handai, kumnopat kila berpenyaga kamjung beli, namar mengadili kamjung beli kebenaran kamjung. But kinong dibasyimu ia dengan kamjung dikli, kumkatis kerba balang dengan ikai. Ngitrei ka kam jugublay. Barbang ngitrei ka kam jugublay ma ngimna berpenhun. Jeno ino penhun yublay. Namarublay ulapa. Bathang ne kin bau Jesus kusyai dan maru kasper Yesus no manta. Batang skam ya kane ukot ka kerja abang sa puson dia. Halo ni benca. Ukot ka kerja bantik sisya kagerteng kapura bagaju kagerteng kalau berapeskan atau baptisma kaju kagerteng lapeskan di kini syarah
ya kini kinunga hayenga sebro o bleu la kwa ki bi me pa pa pila ko shara kinunga kele yenga seb ikikot ti jopi bana hayenga seb kinunga kikot ba bisu de ma kinunga kikot ba mo kinunga kikot ba bi kinunga kikot ba bis ba bi hun kinunga ba kikot ro tiba hidam kata gaji dokter gaji kita lemar balai bagi kun penyakit kun gaji kuat cumpi hendrai kumbala pencet dalam ship yang menegakkan ngomong kitab Genesis beri dan sumar kalau kunjuru nak bentak ini kinung syarah ini kenal ini dia kedua bun ikut Islam haka Paris haka substrik dan kalau perlu juga bagi teri kerja pada yang belum yang iwar belum kita kaji na ne kaji kompion haka sab juga jangan star apa kan kadai kaji dua mending kita kaji dua cuma kaji dua yang tak jumpi di perabot balai ini usus soba kaji ot kebunsia tuna kinung teri kita duai kajian kesan kita duai ikut Islam kita duai belajar banyo yang kita kinung syarah bapa banyo ru ya kini kibamat kipat kini hai kesan ru ikut kita bapa nanti ikut Islam kalau hapok belum kapok ini ibala bertelurnya kakak dan rengkar-rengkar bertujuh duai beta dah Islam dah kebuar cukup boleh kalau boleh ngom boleh lajit baru boleh gula pak kami kenal berapa ini kami kajin lemnya kebatang sudah teman pendek regakan jom kajin nasi kakam jom kajin pengkuat nak terdaw hagad kesini dan kamar duai terbang nak bertawar hawa kirim doa kurnia nak berbenca ilang kubi kira kupa aku sudah mengikai apa bersyukur kepada kakam ban tentunya yang tak jemot jauh boleh ban ot berbanyak orang beri ikut Islam ibu bahan ibu boleh ban pengapa ban usul kerja para pengikat ban satu dikicil dengan siap dalam gospel gawai kerja senolem kabaat sosak kabalai kerteng berpasang berpengoy hingga ni kecil senolem baru jisung yang ulas senolem ada dua ni diberi datang nak jisung bagai nak jisung berbuat ketat itu kan bagai lagi pun ke kitab jom sambal kalau nonton yang kau kalau berapa bumi seperti senolem wong to senolem se yang syukri jumpi to senolem se kaya bagila kadway karib cukup na jom kanik tas mitra bala det kanik ay senolem na utang siya ha Manipur senolem bak bicara benyo kalau nombor ng pagkakot kinagong ni ngalagat pa senolem ya kebai cuma ndrei kishat ya ngalagat pa senolem ya kebai cuma ndrei kishat ya kanya kicik senolem tapi penolong yang ini senol ya ladai haba pila ya kiwai bu ya ladai haba jika juki kumno pisno balai ngakwa berpusan ni nama kerja senolem terlastan banja terlastan banja na yang nasan terlastan banja na kecilong cuci beliau pilih berbagai baca hadis tidak seperti pemulai terbuka dalam ini siapa itu senolem boleh baca hadis dikena sekolah sibita apa negara Australia kecil senolem kabaja yang kisahkan nak kita perlu bertahan dalam Manipur kecil sekolah. Komentar boleh kejut kata Manipur nama arwah. Idon ibor ibu tersah ibu sudah kecil sekolah yang masih beriu. Dari hamon kami bagi cikgu punya bangun ngalagar pan
Tuhan senulan yang kita iya cuma ada isyat ya. Lada don pasyat la bagi harga kau belum kita senulan belum kita. Nakaraman tangi kay habaja kano aksiden nagano kay pagila hindi ko nira kaban ko pagila ko ba shim ya ko ba shandor ade lagi pa ko sa kato ko jiksulan ko ba ko pagila hindi ko ngalay ba nira kadang ko ba kadang jiksulan ko jama pa jiksulan wasnulan ala ko dito nakatadaw barle sulan tidak problem na siya. Tidak problem na siya. But, kasi di po si Pilipi ko muna, kanawaan ka tumungkong. Ladang bidon Diyos no malong, snow lang yan. Ladang bidon Diyos no malong, snow lang yan. Kumul kaner lang bakti jopri. Kaner lang bakti jirap jopri. Kakpa pilar. Kani kedengkang makibun prabu ngibi ikut istan diberiu kedeng kedengkang ikan kecik sekolah mendai bagi ngibi ya kecik yang curi kebdai ke hok curi dari tak kecik hujud dari maka terkadang abang don kecik sekolah yang iway indon ro yang yo kecik ro na ulai kebaong mo kecik long curi ulai tiba rekam kon give, ada dia itu give. Kata cina boleh why, but rumah. Kecil macam diberi kat bukti barang mo, ni beri, get, but before that. Iyo, awak pun berdeh, iyo, dan begitu lah. Kecil beri, kecil surat pada show. Tapi orang yang pergi perahu ni pergi, dirangkam dengan jeliur kecil surat. Bacisyo kitab sila kong kumno. Nabagutran ko bang basulan ng isnay. Uma baru pelak hakipon jijinjah. Ublay ko bang basulan ng isnay. Uma baru pelak yaki nakabong jong jijinjah. Bagisti jong Petrus wong kumne. Kadway. Tuyalong kacimot. Kibasulan. Kibiyay kung si para. Kibas pun sim bat basnurit. Kado kadway no. Tuyalong kacimot. Kibasulan. Balay na Petrus ang tuyalong kacimot. Namar kacimong prestar mo. Ubaong farasi. Kacimong prestar mo dili ko kurman sim. Kaway kacimot. Kibasulan. Kibiyay kung si para. Kibas pun sim pat kibasulan. Habadon kami dan don kata kajik sulit. Kasih kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan ibas sebun martiam, ibas nulem, ibiama ko ipat. Tik mau belai ulama ibaya upres. Tik mau belai ulama ibaya upres. Tunggu belum ibiama ko ibada kajik snowlem ikibay. Namar bang kay kibagila kibri prabu kecur pada kejisna. Kadang pada kejisna. Kadang kejisna ulam pada kejit tidak. Kawadra kejimha pada kejirku kejim mensium juni. Baru sekarang bang ni kalau bukan berat berkerlah. Kejisna lebu beriu. Kadang beriu. Ada kejisna ulam jumulai. Kadang terjimha baru. Namar boleh ni pada kejisna ulam beriu. Kadang beriu. Balita perpri pada kata ni aju bagi pengiaju ni bagi pengi ni keren bagi pengi keren lain kata dah mau kasi sulat kata apa dari ublay prokno na ublay pa sulat ublay kadai na banta paro di habai tukod na banta paro ublay ulai bagi don kata kasi sulat para bagi habang don kata kasi sulat jadi Tamat pusuan kebar, sosa. Sino kipai, habang doon basulan nili. Sino kipai, habang doon basulan. Kawan kayo, kajing sosa. Sosa, kawan kajing jajar. Kajing duwa, kajing permen.
Achisin kalau jauh kalau Jesus saat kita jitu cikunan, bahwa kita sih dia akan tiga berpakaian. Hak Jesus saat joki. Anin kebangunan nasional, jadi site, nah orang terbaik lebih kami dari tansi, ada kita bersyukur bersyukur, kebangunan bagi nasabah kita. Padahal, hanoi berita padahal, mengaruh pada konsep. Naikkan pemacu ki pula, kuat itu pula. Boleh kau sih, boleh pasosa, kau cecah. Bagaimana kita susah kawan nama boleh, belum nampak ni. Kita buat begini kira proses, kita buat komunikasi kecil. Dibangi untuk bisa dalam kameran tadi snow berbunyi ya tadi susah. Jadi jarak bagi dalam kemasih sekolah nak kejuruan. Nak kebentar kini kita lakukan kita kira berapa masyarakat. But hal ini penpau justru kekertek. Jadi kalau Islam ni bro di dalam kekertek. Pada kabakul ke cikin junihi kekertek. Ni kenal kekertek. Ni kerana kekertek. Ni keli kekertek. Bagi yang niru kau kikubistan latih kekertek. Kristan kekertek. Ni tenek kekertek. Ni sumare kekertek. Ni niemnya kekertek. Nama kekertek kedai kepada berkuih. Kekertek kepada berselek. Kekertek berapa kuat, tak kuat. Berapa selek punya krisma. Nama lembaga kena kekertek. Ketika kuat punya justru kuno. Lapa ki ialah dah kekertek. Dah kejuran Kristanu lapa ia pergi belayu. Balikai kiwai bagi mereka kekertek. Bagi benar kami kena kerjaan lama. Kilat balikai lagi itu bakal lagi air kerjaan cuma pustaran lagi. Lagi banyak sebab, lagi banyak bersih lagi, lagi berkendit lagi, lagi banyak lah. Bagi lagi no dan ini kerjaan bakal lembaga baptisma kerjaan pemikul pustaran tadi. Bagi balang kan ladang ni benar bersa bagi yang terjemah pustaran pasca. Karena ini, kejumlah cuma kekerjaan berpenpau hang ni, agak gospel. Bau justru bajir, udah ayah kekerjaan. Yang ni wai pergi play bajir. Ulah kata kekerjaan, ulah perskapa lagi kekerjaan, ulah perselak lagi kekerjaan. Dengan bapa ni rudak lagi kekerjaan berapa ni? Baru kedua, bau justru kerana bau gospel dari kecil. Penkot, penim, penkoi. Penkot. Penim berkuih. Kelendang kata kecil penim melak berkuih. Kecil berkuih berbau utah. Kecil berkuih juga men, kecil berkuih juga manusia. But habadon kan kecil berkuih kawan kecil hangu jikin manusia. Kecil wancuk pri prabadi ada nekasni. Hewan berperiuk ni kecil kuat berkecil manusia. Dan yo pat yang dia kata kecil kuat berkecil ni rengkang kecil kuat. Rengkang kecil kuat. Kelem kecil kuat. Penanglah dan yo kata kecil kuat. Dan kami habuk kabalang ni don ni akan ni kecil kuat. Hey, asal dan kecil penyesal. Dan kuat. Dan ilmu yang bersih juga. Haba niyo yang ada kecil kuat lembaga sakramen jam kecil penyesu gandon kata kecil semalam ingin lagi nak kecil sosat ingin mau bangidon kekerteng kebatin badan tapat ingin yang kecil berubah bukan yang iru hagal di kabukui namar unong sek juga udah pokok. Kini kematusan ubah dia bagi berapa lebih hak ini kenapa sih kita kecambil dan kenal kan kemoy ini nyeduai
kinong syarai kinong ap bau play untuk berdoa lagi ke bola kon warna play menjaga cinduna dengan cindung play juki bau pener sekali penang kebentaan cumi ikut Kurdistan dengan dam tak masih coba cismulan dah cismulan cumi ingin belai jangan cisusah cumi babun kinong jiwa sebelane kibar banget kibar kibar salam cumi Kalau Kurdistan itu mau itu Irland begitu belakang no kekerten cuma Kurdistan jadi dah kepangin gimana nama rublay lah bah ini dah kekerten banyaklah pada berkirim yang itu gimana cengai rublay berkelak lo ini kekerten cuma Kurdistan jadi dah orang ini utah kenal ini berkuat ini berlim ini berkuat ialah kejom kecil nasib dan jika kamu coba play, nyimpan atau play, pada penting bermain di sini, kata harus kemudian itu, lembah kemudian berkulit, hari ini kecilnya berkulit dan berkencang, and Lord Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka kharpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat riu belai pilgrim. Na mana ki parish ka sor Shillong shaka ye mane bala kentang haka donul bukhu tamu jisu ka ba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong pen jungi u jisu Kris ba un the ki jing ai jung u naga banta ki jing kam met ban sem haka ne kapor la duai kerpang na kabanta ka jing sok haka jela Manipur bat haka dong chatai lami ngi kari India Lasdang iki program da kajing mani sakarman da ki khandai tiliki kunhon Catholic Management Committee joka nongman song parish hadu banda poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong haka no sngi lapan mentai ka mas bakhoi da u lingdo sat Most Reverend Victor lingdo haka jingsen ran lang da ki lingdo soblei na ki parish kani ka nongba ki khanaret ber ki samna lod ki balayo pediang ya ka communion baningkong haka to kasngi kila pen phu pen phieng ya ki jingle nyam bat kila wanra ru ya ka mensim shidrhem bat mensim riu blai baro shilenter ki program mani blai haka ni kasngi habarada baro ki program mani blai ki pait riunget kila phai shala ki yeng ki sam da ka mensim sngo ja that jrut Oh
Romy Archbishop Ejgi, Haganega Programation by Diocese, Abdian Romy Dogaro, Nabi Father Julius, Ibadah Alam, Yakatun, Nabo Cathedral, Badi Pada St. Paul Seminary, Pada Ogi, Badi Father Joseph Rai, Badi Father St. Paul, Walaupun Spirit Bariam Jegi, Donald Lee, Nasukumen, Yaki Donlang, Joki Kudo Jegi, Deborah Sister, Yaki Katikis, Bakinokit Kam to the same repair, Na Day Jonga Diocese, pada Day Jonga Joki Parish repair. Ini tuai na berta kerpakai antara Jesuk ke Manipur, kalau kiwi pada Jitu Baro, but ini tuai na antara Jitu Jonga Diocese, kamtan ki kam jak ke Bekin An, but hiru ini tuai na berta Parish ni ini Ludo, Lukas Pemana, but yaki Paju Blay Baro, Jitu Jonga Parish hiru, bagi dua dan Burawi Blay. Ini berkait dengan Terima kasih dan Kota Archbishop Bangsa dan Masuk. Aga kerja lupa barukut barumen simbakun. Kacina ye jung prai jung yu Jesu Christ. Kaci ye jung belai. Lembaga Jesu long jung men simbakun. Kintan ringkat bati baro. Prabangen ni taro mentakasi ka Archdiocese ka pelong kali kecil play ia ka don kuitam jong Jesu mene pore mene sakramen kriya suno shibon ke beralam nyanyi dan salam ba Pascal ai ka kini ka por pat i phai shi play bat kulari play bari ye tu na ka don chami baro jemba chapakhat chami baro ikan kecam cumi baro kata Say
di banyak banyak pra korok par kumili pada kita saya banyak banyak pra leporam kita dulu kita Yesus balai dan penting ya kiwala dah kita nak pergi sini jikten ju kalau premen priu basa nganong kecakari ia ki hakani percaya kamdam hakasi joka cikia kaban san nan kekui kilin yaki ngan keku kerja iki kam ki jam joki paro kaban riu kinong pok ki syam ke dono chonga ya ka telong ba duriau ka kecing snake chonga ki mensim benyong ki mensim ki ba plan ki kalong ki ban ki salong la baru play dadak kedan kurom ya ka dono chonga bapra ki mensim ki baru play ki kalong ki mensim ki bacanai dadak kedan kurom ya ka dono pitang ku jisu bakenda min kerkui kita ka hagapaka do kita dono changa ki bo bakile play bagan sham ya katinie changa ki dono chakito ki patabu e do changa ngan kunjot ki tistiu na dono chongki kabashi pau ngan kerkui ki lindo kapchidor ki tinga play ya dono pitam changa de kabai ki kabor batta e ki briu ki be dono dala ki lindo changi ki long pale play ya dono pitam jisu kabahan baik itu berseluruh ketinggalan play kapten chonga kita ada no chonga ki baam shumla shubat bendam dalu kabahan kita kapten hok ya komunian berkuat hamman ka kita dengan kong benai kendai benai lete kinom yak korde ba kinom yak lan be yok yang yak sakramen kini kecikular Yesus lembaga Maryam alakok Mary ha Kibriyo baro dan Quran ya dalam dua kepada Yesus lehani ikip dan lehani kapal si punangi ini ha ai kudai pi kiwe ko patle leno dan Quran Yesus dalam dua kepada Yesus kini kedonot play kapaslian batrang berbore kecingnya kecing sini kecing suspa kecing peniam ni Kibriyo harus berterima kasih kacundai akra Jisu kepada syastin halo gadik pena ulong ngaslian ublay uslian uslian yang kecilnya dari Kibriyo uslian yang ada pribadi yang ublay Kibriyo yang dikepor badang syastin halo gadik pena kila inono yang Jisu wat kesenran guru nama kecingtin tak kemudian pasang tu kakum ketika paten magno katokne uslian bangikit ya kajisha batang ya uhi yo Jesus
dan ISIS balong keserai jom kegenur keputam Yesus Cisen Cisnem mengiluan ini man pendek borong Yehu ai play karamba Pascal ilai rabha ini kam to gospel pada punyatan lakres kana syai hari ini play berarti awal sebenarnya gospel jom try dan para Lukas asisten para Julius bantuin pada saurang sahabat yang manage pohon dan buat kibri pohon ini sipun ba kebawan sipenta hakani kecil upai ya kadang berbeda Yesus perasaan ini nyipet ya kadang Yesus hante kita nak Yesus penpau kadang dan ketika donor jom Yesus penpau au ye yang percaya para pemain manibar orang itu donor kenapa nama pengiran donor ni saya tahu ni pa pemain kopari yaki daga donor cina ni cuma pemain kopari yaki daga cabai nyare kalau yaki daga kepo ni yaki daga donor man beribu kipang sitam ada cek hospital cek minkom ya promsnam donor hati kasih jani hard kebun promsnam dan kita translate bakalan undai ni donor jadi donor berkembang kesenang donor dan kesenang habadan kesenang dan cingim habadan cingim dan cingim dan mau ini ulang play kas donor cemu kesenang cemu baru pa nama kecingim yang ni way kaya donor gajah kasyong jangan cing snow you break the snow his name snow ma snow command snow lamb how play dan kecing mau babha dengan cemu hari don dengi paling don kecing mau kisyong kecing snow sunsi subita snow dom subit snow thon don kecing snow jadi kadang dengi di man penduk yang kecing snow ke barunja barong negatif penuan berkuat yang ini balong kadang kebakaran kecing snow ye snow ma snow sunday snow lamb snow command bakat kata kecilong kadang ceri bakal syau dekat kecil hanta lagi bhag kadang bhag kecil tiap-tiap menjadi por mereka layu hak ada Kejing pedian kedai si toding bergong berai lender. Kejing kentang jadi kedukat yang isem. Kejing pedian samen hagi si toding bergong kamta hagas mi toding hadian keperbos Kristi. Bat kendang iye terbagi di jurule melia ular shibun kejing yang beriu berdua di jurule. Kamtam makin
sedap packaging sup musim bat khamdam kapor wajib bajiya wajib yang sup bapale kanda bi de kublai shibon na don dari ji bakra wajib ya ke bamantan sini ni don ni ban pemena ban kaam shabi nang banyak itu ibe komisi mukana juga don jungi jogi sen jungi bat jogi kami jam jungi barok ini yang lang barok ini ruai cispa sopra snap kadodon mako jungi cispa sopra Amen.
Tuhan buram manlah kapor. Kaburam kenong pa berukun bermusim berukun. Enero asdawu manlah kapor. Kublaispun penraki nak pencah kecil bakrau kecami. Kamtang kecil berpau kecami. Yelati harus kau berkerpah ne. Harus nem sejar beruspat nyobusan. Berkerpah yelati harus sister berulai. Sister Margaret Maria Hapo Paris Limonial Paris France. Melakukan ia lah kerja berdua, kebami sama kesadam kecami, hagaba, akhir kalian ia berdua cumi pasien syak, berkicimong haga kriye jom, kah ladon katakan katakan kelinting berkadi penah, melakran dari asosiasi Hakbi kedua jalan kebarham dan jiye beriu Henry bagi kisah kuliah lena tanda kejinle haram buat kejinle bain wat harga sakramen jam jiye jalan ngatua menyelam yang sangat bagi beriu kibayat sama nagalenti kejisya Nakwa banjok berpenkuy di pertai dari jiye. Ikam jiye susui mai kejimbo kedua kejembe ini kesem kejinden kedua kuy tam jembe akan bentni. Kemudian kedai si kodin bergong berai denda. Kejim kentang jadi keduket di kesem. Kemudian sahabat hadis kodin berlaku kamtam. Hapadeng uslap bajur, hakajing kriar bar hakajing jhe renjan gijang pong, kipat ba Katolik kila Tom Persha ekibor Mariang ban Shimbenta, hakajing le buram ya kadonur bakut tamu Jesu, hakakapra tarik ujelieu hayemane Sacred Heart of Jesus, kabah balang shnong mi mentedu parish Jowai. Reverend Padar Hilarius Lamare Parish Priest Jowai, ulalong ulung do orang ba hagijing lenyam balasenran dekilung do soble Lawrence Paswet, Simeon Sungo, but George Shining Lingkoi, Principal Don Bosco College, Bendi Hati. Hakani kasi la don ru ki kena shenrang berkentai, ki bala pediang ya ka communion baningkong, ki bala penpu bat penrehem ya ki jing lenyam da ka jing riublay. Lasenran lang kini ki kena da ki kimi ki kpa ki bahing hasem kilok ki jor bat ka kenhun ki paj riu ngat jang ka parish Jowai.
Dada beli ini hatu kata niru ide beli ide ide par. Omdon mando bubar yo beli. Dada ni ide par beli sangsa ani. Ngai bu yang dirupakan putra yang bata Kandel Nabam Lapuri Yadili Nangastan Batu Bastian Barbila Penpau Yadi Hari Kulung Ki Kena Haoi Kupang Nabagata Kalong Kamuan Waspun Jomli Bayati Baro Lapan Kamdi Hana Ukma Juma Padam Dom Beritu Yaukun Laik Ukma Padam Dom Beritu Para isi kami dari sekolah Allah kotek berbuat dia jaga berbuat hitam. Ini ada masa kau tidak mas dari lain. Nah, itu berbuat ini ada kait kok ada berbuat. Mereka tahu. Kita orang itu yang semua sekali aneh. Nama dia, kita semua tahu dulu. Kedua, kerja bagi Islam. Seharusnya seorang anggota, apa support kami. Islam, setelah sebenarnya mereka dia. Kedua, kerja perlu cakap dan lalu berfikir sedih jadi sibuk seperti. Kedua, kerja yang beliau baru apa itu dulu. Sekarang bagi ini, sekarang kami disebut seperti ini. Kalau dulu kita jadi baru lalu dia dulu kabrio kalau itu dulu kabrio. Kalau itu semua berbagai atau berkasih kalau lagi dipindah kalau berbuat sedikit kalau Bye.
Haka arphuai tarik ujileu latep don buram yu padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic lat umkra. Shwaban ra ekamed lapen menta na kamas pakhuit haka por shipau shiteng men step da ulingdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulingdo soble Junarius M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonut ki lingdo soble na ka seng selection ki brodar ki sister ki bahing hasam jong ni ulingdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahing hasam bar ki paralok ba eid bathon jong ni ulingdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khat khandai spa sanpaway bat ulaklat no Hanazaret Hospital haka khat khandai tarik ujileu 8,000 arpulai. Yaki jingle niam halum kentang lapenya de Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father V.K. Jose, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the heart-sad. On behalf of your servant, Father Jose Valentino, do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Amen. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. A generous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ.
Bada kini ki kubor nglapoy jaga bakot jaga nega tu kubor. Ni ake jing kublay pi baro, bada ngikir par pi balada pi dan ki kubor bajah ki parish ni kishnong jong pi, bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang laban penmi, man katayo ya ki kubor ni am kajela. Kublay shibun, ublay unkar kui pi.